Mhlonishwa. Madoda. Madoda. Kwenzekile ini? Imakhethi muthi na. Hayi kanti wesimelane kubalekile mnethu ukuthi lelinye nje lemalanga ushintshe uhlobe. Uyava mzi. Uyangibona mzi. Uyava mzi. Uyangibona mzi. Mhlonishwa. Kungenile iphi ndoda? Kungenile yabantwana noma kungenile yakuba imahlalela? Phela niyazi ukuthi awunamali wena. Hayi wesimelane mnethu. Lalela mnethu, awudingi imali lenyendi ukuthi uhlobe simelane. Kunananga amajali ngiwatholile aseDelmas. Khona la eMpumalanga. Hayi sukani madoda. Bafana beayisalute we. Hayi bayayishaya indwangu simelane. Uyangibona musi. Uyangivuma. Hayi, niyavuma indoda. Uthobile. Manje nami nayifuna isalute Mhlonishwa. Niyithola kuphi? Ayisalute simelane ngosiyami. Kana hayi bayatholakala ku all the digital platforms simelane. Yonke indzawo ungasesha nje ayisalute clothing. Ubatfolile. Manje nizame nithole madada. Nitongayena nibabuke Mhlonishwa. Hayi khululeka mnethu sitawathenga wona lawo madada. La madata lokhuluma ngawo simelane. Lalela mnethu labafana abagqini simelane ngokushaya indwangu. Bayayidesigner, bayayiprinta, baphindze bayapromota simelane. Noma ngabe ngiphi iproduct lonayo lofuna kuyipromota. Bamba labafana beayisalute clothing. Bayakupromotela yona simelane. Baphindze ngosiyami badeliver simelane noma ngabe ngikuphi. Badeliver nationwide. Yonke indzawo bayafika. Yonke indzawo. Hayi, kungcono nithenga isikipho muzi, nithengele igogo yami. Ikhona Mhlonishwa le nisuka khona ekhaya eNyimbali. Simelane kahle uthengele thuku. Uyekele nabo bogogo. Mhlonishwa. Awathi lutho wena ndoda. Igogo yami iyasweka. Futhi iyayindlula nesebenzile ndoda. Uyaphetha ngoba simelane nje uyadiva. Sala sengiyahamba ke mina ngitakushiya wethu. Mhlonishwa. Iyanini usulutho ndoda. Ayisalute simelane ngosiyami sala.